You might think Bible Genesis chapter number 1 verse number 1, of which is 1. You might think that ditaba tsa boteng ba Modimo le ponahalo ya hae di hlahella Genesis chapter number 1 verse number 1. Mo Bible in the beginning God created the heavens and the earth. But how to ukenela ka hara Bible, you will find that hona le batho ba tate Modimo a ileng a ba neha monyetla wa ho travel beyond time. Hore ba lo feta in the beginning God created the heavens and the earth. By before verse number 1 ya Genesis chapter number 1. How to think you ready? And you will find that scripturally so it is within the Bible. There are prophets that and they had to travel before the beginning of everything. And they saw the events that happened before the beginning. Because most people they think that Satan uwile lehudimo. But when you read from the Bible, so from scripture to scripture, you realize when a dimension but mutona hawa alele hudimo uwile ale dimension in and plane ya high ale dimension in you ki ha are ke batla ho nyuluela hodimo ke ye hodimo ho modimo ya hodimo ha ke fika ba hodimo mo ke lo ikahela thabeng e leng ya ka ke lo itulela ka hodimo ho yena. So plane ya high ine le ho overcome hodimo le hodia ho so high. So now this thing we planner as in hodimo are in a certain dimension existed before the world existed. Let's not just say these things. Let's read the word. Ezekiel chapter number 28, verse number 13. Ezekiel chapter number 28, verse number 13. How we find everything from man? But then come on, find everything. You know, over the second one, and then the return, and then the total of it. One ole edeni, timu ya Modimo. One o apesitswe ka mahabo ohle a mefuta a bohlokwa e leng rubisi, topaz, diamond, chrysolite, onyx, jasper, sapphire, carbuncele, emerald le gauta. Ha hao ho ne ho lokisitswe tshebetso ya meropa le ya diphala ha isale o hlaha. 14. O ne o le kerubine e dipheo tse otlolohileng ya mosireletsi. Ke ne ke o beile jwalo. O ne o le thabeng e halalelang ya Modimo. O ne o tsamaya majong a benyane. O nnile wa tsamaya ka metsamao e phethehileng ha isale o hlaha ho fihlela ha bokgopo bo fumanwa ho wena. Ntate le tswile nna le hao ke a rapela ho se hona ho re fitlhele dipelo tsa rona ba hao. Hape ke a rapela bakeng sa ka not to be tempted to do anything my Father e wena o le Modimo o sa bue. Nka etsa eng kapa eng hona jwale ka baka la monyetla o phileng hona ka baka la ho halalela. But I am humbling myself under your hand so that you direct your church in the name of Jesus. Amen. Just raise up your right hand.
a gore ka jeno ke amohela lentswe le tla fetola bophelo ba ka. Ke amohela lentswe leo ke tla lwanang ka lona. Ke amohela lentswe le phahamisang maemo a bophelo ba ka. Ke utlwisisa lentswe ha hona moya o feng kapa o feng wa lehlafo o ka utswang lentswe leo ke tlileng ho utlwa pelong ya ka. Ka lebitso la Jesu, amen. Ya, bahana le ke tenne ke re ke re this verse so that I want to show you something. Ke kopa o mpale verse number 13 fela go iqala mo mabaha. O ne o le Edene, tshimong ya Modimo. O ne o apesitswe ka mahakwe ohle a mefuta. Okay, o ne o le Edene, tshimong ya Modimo. So, Bible mona e bua ka Satan. Before re bona Adama Eden. Bible e bua ka mo Satan a neng a fuwe matla le sebaka se wa nang a fuwe matla ho sona. Bible e se bitsa Eden le sebaka seo. Before re tlo bona Adama Eden, Satan o ne a le Eden a fuwe matla hodima yona. Ha ntse le teng ya Eden. So this was before the creation of man. Before motho a tlo botsa, ke ha Modimo already a santse a created this thing re bitsang Eden. That is why when you how bala bukeng ya Genesis, Bible ha re ya ba Modimo o etsa Eden. Mare e re tshimo e ne e le teng Eden. Meaning Eden e ne ntse le teng before motho a tla etswa. Ha ntse teng so Eden e ne ntse e le teng before Modimo a create motho a mo fa matla hodima yona. The reason God created a man when an idea over Eden, it is because creature in a etseditswe ho nka over Eden. Ile aba le pelo ene haba. Ya batla ho feta ka mo Modimo a mo fileng ka teng. Modimo a mo diha. Modimo a bopa motho bakeng sa Eden. So lefatshe le tlile ka morao, Eden e se le teng. Ha re etse so le senteng. O pa re bukeng ya Isaiah mama. Ha re bukeng ya Isaiah chapter number 14 verse number 13. Isaiah 14 verse number 13. How everybody ready if you want? Okay, arriba. Ke tla phahama hodima maru. Ke be ke tshwane le mookapedi ya phahameng. Athe o dihetswe nqalong ya bafu, sekoting se tibileng. Ba o bonang ba nyamela ho wena, ba o tadimisisa haufi, ba re na ke eo monna ya neng a sisinya lefatshe. Okay, a re khutlele morao hanyane ke batla re bale verse number 12. How about the phone? Verse number 12. O wele jwang lehodimong? Yes. Mphatlalatsane, mora mafube. O rapaladitswe jwang fatshe? Wena mohlasela ditjhaba. Fedile. O ne o re pelong ya hao, ke tla hlwella lehodimong. Ke behe torong ya ka hodima dinaledi tsa Modimo. Ke dule thabeng ya Phuthego pheletsong ya leboya. Ne ke batla mo. Ke batla
ke etsa eng ke batla ho ntsha di-scripture just to prove the case e ke builder hore before re tlo ba le Adam, Lucifer na le responsible for a certain dimension e neng e bitswa Eden. So mo a neng a butse teng ha ka mamela hantle verse number 13 e re o ile a nahana menahanong ya hae a ipulela menahanong ya hae a re a ko e ba le hape ba ha o tlo followa e ntse ke le teng yena tshwe ba tla disinki hantle ha le ba lona mo o ne a re pelong ya hao ke tla hlwella lehodimong ke behe tohong ya ka hodima dinaledi tsa Modimo. Okay, mo Bible ya re bontsha hore Lucifer hantle nako a neng a nahana bobe kgafano le Modimo na se lehodimo because o re ke tla hlwella lehodimong ho tjho nako a nahana ntho eo o ne a se lehodimong lehodimo le dimension e ka hodimo ho mo yena na le teng a re o tla hlwella a tsamaye a lo dula phuthehong ya Modimo a ilaole ka mantswe a mang. So o ne a plana ho nka mmuso wa Modimo hore ebe yena ya fetohang Modimo. The question eo o tlamehile o ipotse yona ha o le mohala le dikeng ha ebe before Adama awa Lucifer le le lenyelo ile ratwa ke Modimo ke mang ya entseng Satane remember how I phumana o entse bobe either Satane o tlisitse menahano e mebe ho wena kapa madimona a o possessitse kapa o bile le letswalo la ho o tla hlelwa ke ntho e mpe wa ka qeto etsa ntho e mpe. But now ke batla ho tseba hore ha dintho le tse di tsamaya smooth di toketse di le hantle Satane a sa exist ke mang ya mo entseng Satane ke mang ya mo kentseng bo Satane hore Satane today a bitswe Satane because nele Lucifer ya neng a le maikarabelong a dimension e itseng ya Modimo. But how so bana ba bile tso thewa ka yona o fumana ho di generation tse di tsamaya se re kopana le ena diwe le hodimo ho thwe ke Satane ke mang ya thetsitseng Satane ha le shapo le ne le siko ka nako eo. O ne o re pelong ya hao ke tla hlwella lehodimong ke behe tohong ya ka hodima dinaledi tsa Modimo. Okay, ke ena taba ena ntho e neng ya etsa hore Satane a duwe mo a neng a bewe teng le responsibility ya hae ha se ntho eo a ileng a etsa but o ile a re pelong ya hae meaning ntho e entseng Satane ke menahano ya hae ha ona motho ya ileng a ka posibukua se ile sa ya ho yena sa re ha re etse plan ya ho dia Modimo but yena ka menahano ya hae o ile a fetoha Satane ka lebaka la tsela eo a nahanang ka yona a nahana bo Satane se Satane a bitswa Satane a rohakeha ka lebaka la menahano ya hae. Batho ba banana hore Satane o tlo ba ne a lwana le Modimo no Modimo mo dile hobane a nahane bo Satane ha le hona le ntho e limitang creation ya Modimo ke menahano e teng dipelong tsa batho ha le hona le ntho e thibelang motho ho fihlella semelo se Modimo a o creatile hore a be sona ke menahano eo motho a inahanelang yona ka yena because Satane o fetohile Satane ka lebaka la menahano ha o kutlwa re ka utlwa so ha hona motho a entseng Satane ha hona creation e entseng Satane mara menahano ya hae ke yona e mo entseng Satane. Now, having that in mind, creation and the Modimo, Genesis chapter number 1, verse number 1. Because Genesis chapter number 1, verse number 1,
modimo ne a batla gore ke isa Satane. So Genesis chapter number 1 verse number 1 ke mo modimo ke tshimologo ya motho le modimo ha se tshimologo ya modimo. So modimo ha a Genesis chapter number 1 verse number 1 because already Genesis chapter number 1 verse number 1 e fika Satane na santsa diwe a fetile le go plan and the ending eo modimo a re fa motho already before Genesis chapter number 1 verse number 1 in the sense it exists. How do you get it? So creation ya modimo ne sentse e exist before Genesis chapter number 1 verse number 1 ne sentse e teng. So ba ka bente ha ke stara ga le rona mo me ka be mo ha la la thusa ka mo ha la thusa e mo ha la thusa I can read Job chapter number 38 verse number 4. 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 Ere ha o sheba a etsa confession ena ere go tloa ka jeko menahano ya ka e tla dula go se modimo a nthumeng sona fela. Ha o ifumane re di ifumane areba o ne o le kae mohla ke theyang lefatshe bolela ha o ena le tsebo ke mang ya beileng tekanyo ya lona ha o tseba kapa ke mang ya le lekantseng ka thabo metheo ya ditshiya tsa lona e tshikilwe ho eng kapa ke mang ya beileng lejwe la ntlha ya lona mohla di na le ditsamaiso di ntshang meho ya thabo le bara bohle ba modimo ba binang ka nyakallo le bara bohle ba modimo ba etsang le bara bohle ba modimo ba etsang ba binang ka nyakallo ya makatsa ba bile ha bua ka bara ba modimo le fatshe le soka le theo ha ke understand eno o no le kae ha le fatshe le le thewa o ile wa bona na ka nako eo le ne le stretchwa le ka nako eo bara ba modimo ba nyakallang ha ba bona le fatshe. So bara ba modimo ba Bible e buang ka bona ke ba feng ha ile hore re kopana le bara ba modimo in the New Testament e le rona o pa ska ba confuse ha o tsole ha ke re ke hantle o huti ya ke batla go thala nyana se ke wetsa confuse Bible e bua ka bara ba modimo no ke batla go prove something hore existence ya modimo le ntho ya sonship e sale le ntho e existang before le fatshe le thewa. Before modimo a tlo beya lefatshe a le thehela motho gore a le buse already o na sentse a na le bana already ya disuwe batho ba ba confused ba re modimo na bua le mang hangare ha le etse motho ho ya ka setshwano sa rona batho ba 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 go understand gore before motho a tlo create-uwa already modimo na sentse a na le ntho le bitswang family ke eo ka hara Bible ha ke iketsetse ke ha we bona e ke bona Bible ere before le fatshe le bate o no le kae but modimo botsa jo before ntate modimo o re lefatshe le nne jaruwe rona re tseba lefatshe le le rona ne yena o re le na le diphila wa tseba dipilara o re o le beke hodima lejwe rona re tseba le tsamaya in the galaxy but o bua dintho tse different but ntho e makatsang le ho feta ke hore modimo dintho tsena ha di etsa ha e one ho na le batho ba nang le yena and batho bana ba nang le yena mo o ba bitsa bana ba hae hore bana ba modimo ba ile ba tlala ka thabo. But John chapter number 3 verse number 16 e o mohana le di o mo le o mong a pholoswang ka yona ile batho ba ile ba amohela Jesu a ke le the golden scripture of the Bible. John chapter number 3 verse number 16. How to let you get it? Get it out. Ho
Modimo o ratile lefatshe hakalo. Modimo o ratile lefatshe hakalo. O bile wa le nea Morwa wa ona ya tswetsweng a nnotshi. Hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a se ke a timela. Okay, mara now, question e ke la le yona ke ena bahalaletse. Haebe bukeng e re tswang ho e bala, ya Job chapter 8, haebe monona le bana ba Modimo ba ile ba kopa matsoho, and haebe mora wa Modimo ne e re bana ba Modimo. O ntse le teng ba? Re hantle je? Re hantle. Okay. E re bana ba Modimo ne, ha e re mora wa Modimo. But mo re ka mo bala teng e re mora wa Modimo ya tswetsweng a inosi. Ke go ba ise ke ine. Baebele e re Modimo ha ka ka etsa lefatshe, bana ba Modimo ba ne ba rejoice mmoho le Modimo ba ke tsa ho bona lefatshe. But in the New Testament e re mora wa Modimo ya tswetsweng a inosi. Na ke bolela hore Jesu ke ena fela mora na. Because even in Genesis chapter number 6, ke bana ba Modimo ba ileng ba tloha ba ya fatshe lefatsheng ba loa ba ikgethela baradi ba batho. Ke bana ba Modimo ba bile ke bana ba Modimo. So question ke ena, ha Jesu a fihla ba bile ha ere ke mora wa Modimo ya tswetsweng a inosi. Ke ena na mora a le mona. Awa ke tlo ya ba botsa hawe. Tlo ya ba just let. Now let me show you what I want to understand before I can give you the word of the day. Like I understand something before. That Modimo hali mutuke how ya wona ba hana. And to yo rona re bona no tshela mona aya kala hona jwang. That is why you will find most people ba ne ba rapela go tsetsa mo dipesaleng ba ne ba bitsa Modimo an eternal God. Ya sina nqalo ya sina phedi. The reason why ba ne ba re ya sina nqalo ya sina phedi is because ba ne ba le aware hore Modimo ha qala ha le fatse le qala. Ibile ha ya ba Modimo hobane batho ba le teng. Because most people ba nana hore Modimo ibile Modimo ka le ba ka hore o bopile batho so batho ba le ba mo worship. But now the scriptures that fit our words on, you can realize hore Modimo ibile Modimo le before motho ba teng ne tse Modimo. And the Modimo na tsana le lelapa na tsana le bana na tsana le batho ba mo sebeletsa. Even the Lucifer ne le wo mong wa di-servants tsa Modimo before Adam, before creation. A go pele le fatse le tshela. So, if Bible is work out, Morena Jesu is the only son. Ya tutu ayos. Mona Bible ha e a re bontsha hore le fatseng lena ho batho ba bupueng kana. Morena Jesu ke ena wa pele ya ileng a tshwantshuwa le ba leloko la Modimo. So, meaning ntate Modimo o ile a fetoha ntate ho yena e seng Modimo ho yena. So relationship ya Morena Jesu le Modimo e batla e le ka hodimo ho ya Abraham le Modimo. Because relationship ya Modimo a e create ho yena le Morena Jesu ke hore Morena Jesu ebe mora ho yena e seng ebe Modimo ho Morena Jesu. A ke ka go understand wa e tsisa tse bua Morena Jesu na nnola standard sa botho ka motho a mang Modimo ha na tlisa Morena Jesu na mo tlisetsa ho tlolla standard sa botho. That's why ba beleng ya tsotsweng a inosi e se le hodimo le fatheng ne le ena fela e le mora wa Modimo. Meaning mora Modimo ha ne a etsa a tlisa Morena Jesu le fatheng na tlisa a certain dimension yo ba batla ho sebetsa le batho ka yona. That is why batho bohle ba amohela ba fuwa tokelo ya ho bitswa bara ba Modimo. A ke tsebe ka boya ka sentse batho bohle ba amohela evangeli ya Modimo ba fuwa tokelo ya ho bitswa bara ba Modimo. Meaning now everyone ya dumelang ho Modimo o nka dimension yane ya ho ba in the family ya Modimo. Ese Modimo ha e sa le Modimo fela ho wena mara Jehova o fetoha ntate bophelong ba hao. Something. And it's something that my father always says. If batho ba rutwa evangeli e solid, le bona e ba ba Kriste ba solid. If you understand the scriptures very well,
there is no way Satan a ka batlang ho shantsha nnete ya dintho tseo di fumaneng Modimo, because wa tseba hore na dintho tsena o di amahanya jwang. So Modimo ka morena Jesu o create a family lefatsheng, because Modimo ha so be le family lefatsheng. So hore a be le family lefatsheng jwale ka bana ba ile ba kopa matsoho ha etsa ha create dintho o qala pele ka Jesu. That's why morena Jesu e le moraya ha ya tswetsweng a inotsi. So plan ya Modimo ha ya hantle ha se hore o be motho ya bitswang mora. Hanka plan ya Ntate Modimo ha se hore o batla wena o be motho ya bitswang mora, but plan ya Ntate Modimo ke ho tshintsa from botho a o etse ntho e nngwe e leng Modimo. Ka mantswe a mang o fetoha Modimo ana hodima lefatshe ha o le ngwana wa Modimo, because DNA ya Modimo e rana mading a hao. So ha DNA ya hae e rana mading a hao, seo Modimo a leng sona le wena o fetoha sona. Ba halale ke kire hana ntja e tswala ntja, katse e tswala katse, kgomo e tswala kgomo, motho o tswala motho, Modimo o tswala ke law ya birth. Hore ha ona creation e ka tswala ntho eo yona e seng yona. So Modimo o ya ka seo yena a leng sona, ha o bitsa mora o tswala Modimo ho wena, so that o ska functiona ka ditakatso le ditabatabelo tsa menahano ya hao, hobane Satan o diwe ke yona ntho eo. What God is targeting, Ntate Modimo targetile menahano ya hao. Ke ka hona Modimo a sa batleng o nahane jwalo ka batho. Before Modimo a etsa anything, o etsa Modimo hodima dintho tsohle. Modimo before a etsa anything bophelong ba hao, o etsa Modimo pele. Then wena ha o so le Modimo hodima dintho tsohle, o mo tseba jwale ka ntate. Mamela, relationship ya rona le Modimo ne, it's greater than just Modimo le motho eo a mo worshipang, but ke relationship ya ntate le mora wa hae. Akore ke mora Modimo, ke mora Modimo. Motho wa mme ha e nna le ha re I am the son of God, she is the daughter of God. I am the son of God, she is the daughter of God. God created man in his own image. In the image of God created he him. Male and female created he them. Meaning, Modimo ha create a motho, o create le male and female. Now, Ntate Modimo ha ka create a motho le male and female. Wa mo ka motho lana o fika a mo budulela moya. Genesis chapter number 2. Now, motho o sa fetwa Adam, a male. But motho o create le male and female. So how let you know when I am a daughter of God, Nakere, I am a son of God. Because of gender, you Shabalinka Yona, how not in a how not in a canapé. But I'm to say something. How not in a canapé. Now, how the Kamuhela were in Jesus Christ. Haisale were now owner, Yapila, like Porsi. Ori, haisale inna, Mari Creste, Yakahuna, Kie. So you will realize, sorry, we are a daughter of God, and I am a son of God. Mary, in the spirit dimension, we are sons of God. Because so that is why, hold on. Why? Because
age. If we are that in total Kreste ya famata, o so sebedisa matla a monna ka ho wena. E se matla agenda ya hao. Mati go ba o lokisa ya lo ka mati ya lo. Modimo ha ka bophelo ba hao. Au fa Kreste o fa monna. So that everything is according to the order of the kingdom of God. Hobane modimo sebedisa di sons ha ba ta ho sebetsa. So when ho mosadi ka bo monna ha se tso kgathalatseha hobane ya ka ho rona ke seso ya o ileng monna. So motho yo mong a dimensioning yana a ka nna o re ha we come here ka ha we touch how le mosadi gore I am a son of God. No. You are not approaching the physical side. Everyone give out to or approach the spirit in you. How I am a son of God or approach the spirit because when the spirit is like a son of God. What sure ever we take a thing now. What's about when hopuna le mosadi monna o tswani yana nang le matla. So luena ha feta ha le hore o ye le mogano hona le bonna ya itse ya ka lwanela hona le monna ya bue motho yo mo le mo ke le bonna ba bue monna eo a dula ka ho a go le Krista ba bonna ke yana ya sebetsa the difference what ka bo ruti the difference ya rona go re fela ha re kgone ho differentiate mo ho tlamehile mo sebetse nama le Kriste ha re kgone ho arola Kriste le nama ya rona. So that is why we identify ka gender, we identify ka rena re maXhosa re Basotho le motho wa motho le ka ho Kriste ha o le thotseo ke moya fela wa a son o dula ka ho wena and the same spirit se dula ka ho rona ke sona se modimo a entseng le fatshe ka sona. You have to understand gore Paul ore matla a motsositseng bafu ke ona a phela ka ho rona. O ka bile understand gore ha bona ha modimo a di a decide ka go fa Jesu no protect ho ska ba Satan because Satan ha tetwa gore me Satan we tetitse. So modimo o fa Kriste so that even Kriste ya buang e ska ba wena because ha le wena o ka nna ithetsa wa fetwa Satan. Wena le tshotse di teng gore ya etsa ra bophelo ba rona le ba ka mo blame ha holo ba ke menahano ya rona. As a man thinketh in his heart, so is he. Tena yo motho a nahanang ka yona motho o ntho ya wa nahana. No matter life you can never go beyond what you are thinking of yourself. Tena yo o iponang ka yona. Tena yo wena o iponang ka yona. Ke tena yo o leng yona. You are not more than that, you are not less than that. Ntate modimo o etseditse ho ba more than that, but ka o ipona o le jwalo o ka functiona on that dimension. So ntate modimo o etsa ntate modimo le fa peo ya hae ka le ka mogela Jesu so that modimo a be le medimo e busang lefatsheng gore modimo a ska ba etsa mesebetsi ai ntshele ya hore ke modimo o lo ka betse e ke bonagale o ntsha medimo e meng go yena we sendela lefatsheng gore medimo ana e be yone e busang lefatshe mosebetsi wa modimo lefatsheng o etswa ke morra wa hae o etswa ke ngwana wa hae e se ke modimo ka wena ba re di le gongwe ke gongwe motho yo mo le mo ya teng ka bona tlamehile o tsebe o mona hobane o na le tshitso e teng bophelong ba gago le gongwe. That is why Christ we are the light of the world. O kena a sebedisa mantswe a re le letswai la lefatshe o try ho re bontsha hore rona hantle ha re tshwane le batho ba sa amohelang. A bone ke mora modimo e bua ka tumelo e bua blofa Satan. This is the way that modimo a sebedisitseng which the Bible calls the wisdom of God. I sebedisitse ho tsireletsa creation ya hae kgahlano le corruption ya Satan hore batho bana ha ke ba tloela e le batho mare ke ba etsa modimo hore ba be ka hodimo ya Satan. Psalm 32
gore ke mora modimo ke go ba o ipeka matla le ka tumelo ga bona ntho e tlileng ya hlola modimo. So if e le gore modimo o kgethile jalo ka mora hae go na le power a e investileng ka go wena e etsang dintho tse seng possible di be possible. Mamela batho ba bang ba ka nna ba rapela ba etsa mekutu ya bona, but ha wena o fitlha ka lebitso la Jesu o lo rapela mekutu ya hao ba ka bona phetogo le dikarabo ka gore wena o morao wa modimo. A gore ke morao modimo. The problem re nkanyane in the things of God. We don't see ourselves ka tsela eo modimo a re bonang ka yona. Modimo e moholo a kana a ka se batla ho sebedisa nama fela gore a etse phetogo. A ka batla ho sebedisa medimo e meng gore a be in control. Ke la le CEO ya di-company tse itseng e tseba gore e ka hodima batho ba sebetsang ka tlasa yona mare go ntse go na le ba bang ba ka hodima gape. I think that will understand. Kere lefatsheng mo motho ha kana business fela ba se good executive wa o appointa CEO e ka tlasa hae. CEO ya tseba every time gore ha ka pula batho ke company mo ba sebetsa batho bao ba tlamehile ba bone executive ho yena. Ke re tsela e tswa lefatsheng. So ntate modimo ha ba ka ho manage business tsa hae tsa lefatsheng o sendela wena as a CEO ya lehodimo gore wena e be wena ya kahellang o present ya executive. So lefatshe lena tlamehile le tsebe gore thato ya modimo ke eng ha o kahella wena. Ka mantswe a mang batho ha ba o sheba tlamehile ba bone le sekoba le ba kgonang go bona lehodimo ka ntlane. Ka mantswe a mang tlamehile o be phororo e buleileng gore batho ba kgone go kena gore batho ba mo dumele ka dipelo tsa bona wena tlamehile o fetoele matile re kenang bohle. The kingdom of God is hidden. I don't know what about the Lord. One of them modimo by the modimo ebe aba ha o hela ba fa le ntla ha ba di dumela. Ha ba teka go di dumela ba nyolela modimo ba fa se Psalm 82 verse 5. Arriva. Bolella sebe sa ka mme ha ke aka ka pata bokgopo ba ka re ke tla bolela ho tlola ha ka ho Jehova mme wa hlakola bokgopo ba sebe sa ka. Wait. Wala sama. Isn't 32. Isn't 32. 8 2. Ako ke mola modimo. Nna me se ke wa ka go shegela yona. O ka fela o le ke mo tsebile. Because has it into ha se ka mana ba ke mo ya ha. And the number ya ha ke ha ona dumela ya wa ha. Moya wa ha ka kgona go etsa dintho tse ne sa di kgone. Psalm 82. Let's travel we are almost there. Psalm 82. Ha bana hlalefo le ha e kutlwisiso ba tsamaya lefifing metheo kaofela ya lefatshe e a kgwehla. Modimo o a re dika metheo ya lefatshe o re ya kgwehla. Yes. Ke itse le medimo mme bohle le bara ba mookamedi ya phahameng. Ke itse le medimo. No, modimo o approach batho bana o ba rebukela lefatshe le kgwehlang gore lefatshe le a kgwehla. Ha ke ka ba rebukela ntho eo o re ke itse ho lona le medimo mme bohle le bara ba modimo ke itse ho lona le medimo. Modimo o bua le batho o bua le medimo ye meng o re ke itse ho lona le medimo bohle le bara ba modimo. A gore ke mora modimo. Ha ona tsela eo ka ba mora wa modimo ka yona e be lo re le wena ha modimo. That's why modimo a re ke itse le medimo. Ha se nna e motsa ha se nna ja tsao ka le bale ka tshele. No, ha se nna this scripture siri le modimo. Amen. Modimo ha tswala motho tswala ke motho modimo tswala modimo. So if we have a modimo le medimo a gore ke mora modimo ntho ka bele o e tshwatla ke tsela yo o inahanang ka yona.
mo go thusa ka ga le sitse le kana le fatshe a o bella ka thoko a o fa morahane a o etsa moralo wena. It means you are taking part in the family. As a son of God. Okay. Yeah, I want to touch. John chapter number 10, verse number 4. How do New Testament? I can see. I can see. Jesu aba ani. Na ha ho ngolo molaong wa lona botho. Okay, ke pela hanya le fela mabahle. Ke ba ba le verse number 33 so that we ska la faculties. Bajuda ba mo fetola ba re. Ba mo fetola ba. Ha o tlepeletswe mosebetsi o motle. Ha o tlepeletswe mosebetsi o motle. Ha o shape ka majwe ba ke sa mosebetsi o motle. Empa ke ka baka la nyefolo. Ho shapa ka majwe ka baka la blasphemy. Ka hobane o re o le motho o iketsa modimo. Wena Jesu ro shebile ka mahlo tse go bona o go motho o batla o iketsa modimo. So go shapa ka majwe ka baka la ntho eo. Ke go bona le scripture wena Jesu ba bua le Jesu ba re ga o bona o motho na re tseba le batswadi ba hao ba o tsotse mane ya mfeba re bona ha o hola o le tseba hloka rona mo. So today how so rera o so le la ka modimo o ipitsa modimo o tlo tlepetsa ka mazo ba ntho eo ke nyefulo. It's blasphemy. Mogena Jesu o le ha ba Jesu aba araba a re na ha wa ngwana molaong wa lona ho thwe ke itse le medimo. Ha wa ngolwa melaong ya lona na batho modimo o itse le medimo. Tswela pele mama. E ka re ha molao o bitsitse medimo bao lentswe la modimo le tletseng bona a thele ngwalo ha le na ho tlolwa. Mamela mogena Jesu o ruta yona ntho ke rutang o e ruta tje a re batho bao lentswe la modimo le batletseng lentswe la modimo le batletseng ba bitswa modimo. Ha keta aba are and the scriptures should not be broken. If o fumana ka hara Bible anywhere mo Bible e reng di scripture di a tlameha ho rojwa ke mo modimo ke mo morena Jesu a rutang batho hore re medimo hore batho ba dumelang ho yena ba tsebe hore re dumetse ho modimo jwalo ka bana ba hae. So re submitile ho yena ba rona lefatsheng lena re medimo. Ha re hlaele fela jwale ka batho ba normal mahlo re ka nna bonana re le batho hobane re a bonana re a tsebana mare moyeng ka lebaka la ho amohela Jesu Bible e re re bana ba hae ka bona re medimo. A gore ke bona modimo ntwana na e bolaya taba ya batho ba bang ba nahanang hore ha a hola a sena batswadi o lahlile lefatsheng because ntate modimo ha ile yena a adoptang a utlisa family ya hae ha o sana tsela yo ka yona ho ka thweng you are an orphan because o so o kene ho teng ba ntate modimo ya phelang eternity o fa bophelo bo sa feleng jwalo ka modimo. I don't want you to get lost. You might understand the whole thing. How do you receive a Jesus? How do you receive a Jesus? We receive a Jesus, but in such empowerment, you are more. When you receive the bophelo ba modimo. Hata Jesus o receive the bophelo. That is why I receive the bophelo in abundance. Enjoy I receive it's the kind of life. Meaning, hasore how receive a Jesus immediately poverty to fail. Hasore how receive a Jesus, as no receive a Jesus sickness ya tsamaya. Hasore di cases se tla be sentse di tlowa. But ntho yo modimo a etsang o fa bophelo go gona hore o put all things under control. Hore dintho kaofela di tsebe ho mamela ho latela matla le tokelo yo modimo a o fileng yona. That is why Bible e reng ba ile ba le amohela lebitso leo di ile la ba fa tokelo ya ho bitswa bara ba modimo. Meaning if le bara ba modimo modimo o multiply le ka lona lefatsheng. How to modimo omnipresent modimo o hohle ha ho jwang ba le ba hae modimo o tletse ka lefatshe ha ho jwang ba le ba hae. So ka le understand hore how
What's that thing? Generation ya rona ya bahalaledi re so because always re dumetse ho e be sa le re bega ja ke modimo re bega batho re bega re na le begging mentality re nahana ha re bapela re tlamehile re nne re jo tsa twa ka hleka ho kopa ke eno modimo a ka ho hanela yona ha sa o file Jesu because modimo ha sa o file Jesu sa o file tokelo ya hoba ile mo ya bitswa leloko la ha modimo so o bona hana hore nthonyana eo e rapellang eo modimo a ka hloleha ho e fetola mamela ha ba le ere batho ba dumetseng ho modimo o tlo araba dithapelo tsa bona pele ba bua melokong ya bona ke tsela ka wa mputlwa le ka ba tswa ama modimo o tlo araba dipelo tsa bona because modimo ke modimo wa dipelo o tlo araba pelo ho feta moloko. But the question is, if modimo a tlo araba before le rapela why re ka bile re rapele ke ba raba modimo why re ka bile re rapele why ka bile o tekreke why ka bile o mplelentse. It is because target ya modimo ha se o transforma maemo o transforma wena. Bible when you walk through the waters I will be with you. When you walk through the fire you won't be burnt. Meaning how to say fire, how to say water, o tshintha wena. So abantu abangaka lefathi lena modimo ha to se lefifi mara o etsa wena khaya. Meaning modimo ha no bolaya di problem tsa hao kaofela. Hona le tsaka di tloela o ka na sole ka Paulo sure ntwela ke khaka mmele wa ka. Mara o tseba hore modimo fetola wena ba ke sa kona. How good are you? Modimo o tshentha ha tshenthe maemo ba halaledi ke go bona le sisele. Ntate modimo ha tshenthe maemo. Ntate modimo o fetola wena ka meleng a fetola. Modimo o tshentha wena ba ke sa ho receive ho yena. Modimo o tshentha wena ba ke sa hore ntho eo a e batlang e phethahale. Ala ba le tsha se la se fela. Cada coopera di schiacciamo, ti va. Aku lagi moramuti. Eric moramuti. Pascal ka la itin tsha go moramuti. O tlamehile o nke ka tsela yane e leng gore wa understand how to moramuti mo eng. The reason why I keep this thing ka pela matlo how today is because ba don't understand how o morapedi mo o rata modimo hantle o eng. That is why hona le ditho tse leng gore di ba prohibited go se ba di etsa go latela ka bona hantle o eng moramuti mo ke eng. Romans chapter number 8 verse 32. Are we familiar with it? Wana o sa kang wa qenehela mora wa bona wa sebele wa mpa wa motella bona bohle na o keke wa resitsa ka dintho tsohle le yena na wana o sa kang wa qenehela mora wa bona wa sebele modimo ha qenehela mora wa hae wa sebele mora wa hae wa sebele ha mo qenehela wampa wa motella bona bohle na o keke wa resitsa ka dintho tsohle le yena na o keke wa resitsa ka dintho tsohle meaning ha hona ntho e modimo ka o hanela yona ha sa o file morena Jesu e re ke pintse hape ha hona ntho modimo ka o hanela yona ha sa o file morena Jesu ke mo ba we pintse ke ha hona ntho modimo ka o hanela yona ha sa o file morena Jesu ha hona ntho e modimo ka o hanela yona ha sa o file morena Jesu morena Jesu ke dintho tsohle ho wena ha hona ntho eo modimo a ka reng ha yo tshwanele ha sa o file morena Jesu ha hona ntho eo modimo a ka reng o ke ke wa kgona ho kena ho yona ha sa o file morena Jesu ha modimo sa o file Jesu o sa o file dintho tsohle ha modimo sa o file Jesu o sa o file dintho tsohle ntho eo rona e thata ho di feta kaofela ke re ha ho ntho eo modimo a ka o hanela
file Jesu. Baebele e re ha sa le file mora hae, ke eng a ka re hanelang yona? Ke eng more important than Jesus, mahong a Modimo? So why let's fumane some of the ntho tse re di rapellang? It is because ha re so fetohe menahanong ya rona hobane motho ke seo yena a se nahanang. As a man thinketh in his heart, so is he. Ke yona ntho e dileng Satan ho nahana ka tsela e itseng. Ha re nahane ka tsela eo Modimo a re bitsitseng ka yona. Ha Modimo a sa o file Jesu, a ke be a o hanela letho. No man, ke ba kene man ponteo. Ha Modimo a sa o file Jesu, mamela wa bona haebe o receive Jesu, will I am. Wa re ka o receive Jesu. Ha Modimo a sa etse jwalo, ha o sa na ntho e kgolo ho feta eo. A gore ha Modimo a file Jesu, a ka mpha ntho tsohle. E re ha Modimo a sa file Jesu, a ka mpha ntho tsohle. Is to sink, and I know they sink. You know what? Why can't I get it now? What am I doing? What am I doing? And how do you want to finish Jesus? I can't patch into it. And how do you want to like in somebody, has some finishes. And how do you want to Emma? Captain Honda, young soul, has some finishes. And has a gift for money shares. It's a gift for money in total. And has a gift for money shares. It's a gift for money in total. And then you told your honor. Ashes, Jacobun. Ha Modimo a o file ntho Jesu o sa o file dintho kaofela. The problem bahala le eo re nang le yona se ke fitile mo dia problem e re nang le yona ke hore ha re kgone ho differentiate dintho tse fuweng Jesu bophelong le dintho tse fuweng wena bophelong. Because mama Modimo a ka nna o fa lenyalo but lenyalo leo ha le fi Jesu ya ka ho wena o le fa wena. How can you like a who are paid of pillow? My how penny will you want? Or pay a license or come away. Or don't say that more coming away to the desert. They won't come in away to the away. Another dimension, they too, that spirituality will talk. Another dimension, yes, fool. It is dimension, yes, spirituality is a thing. Another dimension, yes, spirit. The other dimension, yes, spirituality is a thing. But dimension, yes, spirit. In what is Jesus? So, differentiate between Jesu ya kabuena, li Modimo ya phela ka wena le Jesu, le wena ka wena ba hao. Mme o bona ha ba etsa hala hore, ho be le contradiction ya hore ke batle ntho eo Jesu a sa e batleng. Nka nna ka lakatsa ntho eo Jesu a ka honna a sa e lakatseng. So ke tlamehile ke consult from Jesu ya ka honna. Ho lokile na re etse ntho eo. Le baka leo Jesu a phelang ka ho wena. O etsetsa hore dintho tse ding tseo o di rapelang le tseo o di nahanang di etsuwe ho latela matla a ka ho wena. This scripture to you, Ephesians chapter number 3 verse number 20. Ephesians chapter number 3 verse number 20. How is humanity living man? Ere ke mora Modimo. Ere ke mora wa Modimo. Ere ke mora wa Modimo. Bahala le ka bile re bona methapo ba ka etsa dintho ka bokgoni ba rona. Re ka bile re tlohele ho khepula ya mentality o ba ka etsa di. Mamela e ka ba wena ya etsang mare fa Jesu sebaka. This is what I want to show you. E ka ba wena ya emeng mo kana go yo ya etsa ntho eo mare fa Jesu sebaka. How can I have an interview? Go for 3. Okay, now I can't know what you not say. Now, Father, but it is an Arabic. How understand? How are the business? Okay, now I want to call a business. One touch and a in your house. Money it is an Iran. Okay, now I can't have a family here. Who look at it? Like, not a family. Money it is an Iran in your house.
hara bophelo ba motho ya lesebileng Jesu matla ao ke a bophelo ba Modimo a bitswang Kriste ya ka ho rona ntho eo ke yena Jesu eo mo amohetseng ha o amohela lebitso lena la Jesu dintho tse ding ha di batle wena di batla yena confessa le nere ka etsa tsohle la Kriste phama a o bue ka tumelo ene le hore hona le wena ha hona le Kriste ho wena ene nka etsa tsohle Kriste ya phama Ephesians 3 verse 20 ho yena ya ka tsebang ka matla a hae a sebetsang ho rona ho etsa hore di tswelang le tsohle tse re ka di hopolang ho yena ho iswa tlhanya kerekeng ka baka la Jesu Kriste ka mehla yohle ka ho sa feleng. Now to him who by in consequence of the action of his power that is at work within us, that is able to carry out his purpose and super abundantly, far over and above all that we dare ask or think, infinitely beyond our highest prayers, desires, thoughts, hopes, or dreams. To him be glory in the church and in Christ Jesus throughout all generations, forever and ever. Amen. King James. Now unto him that is able to do exceedingly abundantly above all that we could ask or think, according to the power that worketh within us. Mudimu akaita above all that we can think or ask. Man, bahalale ki ba ko ke o mamene ma. Ntate Modimo o kgona ho etsa ho feta ka mokgwa wena ka kopane ka mokgwa wena o kana hana. Mame, Bible ke yona e reng Modimo wa kgona ho etsa ho feta ka moo wena o nahana, ka moo wena o kopa. Modimo o kgona ho feta di thapelo tsa hao. A di fete, a di overtake, a ka pela tsona. Modimo o overtake ka menahano ya hao. Wa kgona ho overtake. But most of misunderstand the scripture say according to the power that works in you. God is able to do exceedingly abundantly above all that we can think or ask according to the power, according to the power, according to the power that works in us, according to the power that works in us, according to the power that works in us. Whoa, can do all things according to the power. According to the power that works in us. That is why I believe in greater is he that is within us than he that is within the world. Because according to the power that works in us. Modimo ya tla thola mo le mo ho latela matlape a teng a fumane haka ho wena a bona a teng matla bophelo ba and God is able to do all things according to the power that works in me. Yamakata baby, according to the power that resides in me, according to the power, but there's a reason why because God is busy. Now God is busy. God is working. Now we know the next thing God is working. God is busy in your house. Now we know the next thing according to the power that works in us. Problem. But why mona? But nyata by khelafa. But how does it work? Kimura washa to nabasante. Shende kanante. Die.
descenda lefatsheng a sheba creation ya hae o mpalla family ya hae. Wena o understand me ha ke kgantse ke ba bele e tshotshwa ntate Modimo ha a visita batho nna ha ntsheba ha bone motho o bona o mongwe wa bana ba hae. I am a child of God. I am a child of abore ke wena Modimo. Ebile o be le mentality wa hore seterateng sa hao Modimo ha etela seterata sa hao ho wena ntlong ya hao ha bone motho jwale ka bona batho ba bang. Oh, okay. How even? Romans chapter number 18 in 80. But how do you feel about how you feel to go for it? Why do you relate? Realek au bani hari au leho. Or if you into the power but according to the power that works in us. Hari teno who visit the power that works in us. Or the power that works in us. Ina yona e produce anti. Ina ka produce anti. That is why okay hana wole. Hey, she ka restrict. Amen. According to the power that works in you, Romero. Okay, never that 5 years old to one door, but one day to go apply. They won't. They might get as a retail, and to move. Man, they must have a room, but who is that? Because Hawaii is how is there rolling there. We learn according to the power that works in you. How you understand it? How you are important it. You are not just doing that, or you are putting to them. Only to the power that works in us. The burdens of life, the confusion and the darkness of the world. Haibate bohlale ba motho. Satan ha se motho. Ke moya o ditshila. E batla bohlale ba moya o halelela. According to the power. That works in us. When I let you Modimo e beile e torment. Mo mohalaledi o mong le o mong. A receive Jesus. The ability to become. John chapter number 1. Verse number 12. Yeah. Those he gave them power to become the sons of God. So within who have the power to become. So how do I know Modimo offer the power to become. And the power to become. You know that power that works in us. Meaning, you have been given the power to become. When I understand how? As long as you don't pay. According to the power that works in us, because as the way, the ancient spirit in you, the power to become. The power to become. What that? Before the Modimo, Alpha Molega, offer the power to become a husband. Before Alpha a wife. Before the Modimo offer a husband, offer the power to become a wife. Before I offer a husband, when the husband comes, ask for man and whether so you are given the power to become. So it is because of what the civilians are carrying how. But there is a power to become that works in us. About the power to become. The power to become. The fact that we're only that the Modimo offer an idea in your business. It's a day we should go who is the entrepreneur. How
bega dikgwebo gobane tladile kgwebo, o bega dikgwebo gobane o na le idea ya kgwebo. The idea itself se ntse o entse mma dikgwebo kapa rra dikgwebo, gobane idea eo e tlile according to the power that works in us. That is why e qala ke le toro, because ka bile e qale ka gare gore e tlo manifesta ka ntle. I got the power to become. Ke ngwana wa Modimo. A ka ka motho tlo wa pele. Ke ngwana wa Modimo. Ke batla ha o tlile scripture today, o tlile le today. Ntshwana we go from the inner core. Ke ngwana wa Modimo. Bahana le ditlamele re fitse di operation tse di itseng life because re fuwe matla hodima lefatshe lena jwalo ka bara. That is why ke startile go bontsha the fall of Satan, so that we understand all hanta o re hlwele ba le ga mo replace o le hlwele ba le ga mo replace responsibility e mo hlotseng yena, so Modimo re protected hore ntho e etsa etseng ska le etsa halla. A go re ke mora Modimo. Say this from your inner core. Erike mora Modimo. But I don't have from today onward, ke batla o understand hore ha Modimo sa se ntho ka ha o e bona. Jwale ka Paulo se a ile etsa ka ha o e bona. Just know hore Modimo busy ka wena se nka yona. Ntate Modimo ha busy ka dintho tsa lefatshe. Lefatshe le ha ino ho motho le rebellious. So Modimo ha busy ho change lefatshe. No. Modimo busy ho change wena, so wena o be le power e fetang ya lefatshe. The more you become the light, the more lefatshe le lona le tlo kgona ho notice. The more lefatshe le bang le fifi, the more rona le bang khanya. O re khanya ya lefatshe. Ka go ka tumelo se re ke khanya ya lefatshe. The more dintho di tse di silafala lefatshe, the more ntse re bonahala hore re swifetse. The more ntse ba ba mo wicked, the more ntse re bonahala hore re righteous. A go re di mora Modimo. Ha Modimo ke a ipheta tjena, ha Modimo a sa fetole boemo. Ska fela pele wa re Modimo sa arabela. Wa lo batla dithuso o ntse o gugula kae masiu ka bo 12 lot wa robetse. Understand hore ntho eo ha e batle go se abuma, e batla wena o tshuthe. Wena hona le ntho eo o inahanang e etsa ntho eo se ka etsa ha. Hona le tsela eo o iponang ka yona e etsa hore ntho eo o se ka kena ho yona. Ha o le ntho Modimo ka hanela yona ha sa o file Jesu. Modimo a no fa muso wa hae a ba o hanela dintho tse nyenyane tse buang ha ka muso wa hae. Ke mora wa Modimo. Let how we go understand le manyolo ya a assigned life in your heart, because Bible they are the servants who are about to Modimo. So can you understand how did you Modimo understand? How so go understand the fair? Le ka mona ka settle le Modimo. O tlo go tsa manyolo ya tlamele ma sebetse o phelo ba hao. Hey ke mona wa Modimo. Everything must obey you. That is why Bible is creation is the manifestation of the sons of God. Freedom ya creation ka ofela di fate me ya kamele bufele ntse la hao. Ha se morena Jesu ana tsa bana ba rutwa ba hae ha sa fumane pele ya wa ka sefate. Okay, ha se morena Jesu ya le mama la mesia ka ba bua le metsi. Ke ba mane ma tseba go le batla le me di tsebe. Ke ba mane ma tseba go sefate se ya motho se ya mamela. But jwalo ka ha le yena a rungwe ka tsela eo. So ka mantswe a mang ntho eo morena Jesu a na le yona, o na le se bona ntho e tlamehileng re be yona. Ntho eo le eo tlamehile e utlwe ha o bua. Ha le wena le boloi ke mana le ba. Ha le wena wa boloi ya kgona go le ditlhare. Di rule. Di lo frustrate the life ha o le ba frustrate. Di khatha. Ba go ba go di khatha no frustrate the life tsa batho. Meaning ba go no discover hore creation e gona o kwa le ntse la motho. Ha o tswa itse ba o na o hokae. E re ke mona wa Modimo. Ba ha le go batla go ntho go bomb. O ka kgona ho sebedisa wind on your advantage. Wind. Moya. Your own advantage. Moya. Okay, fetola moya a blessing. Okay, moya feta. Okay, say a certain blessing.
le ene mara ha ile kwena ngoma ke go ba phuka e wena go dima ntwe phuka godimo ya utlwa lentswe leo ya bona mo ba ke sa o netefatsa boteng ba modimo phuka ya utlwa lentswe la motho phuka dintho ka le di utlwa lentswe la mora wa modimo ha se wena ya bua ke seaso ya ka go wena Shamanta Rehase no hase Joshua ba hana leta ya ile la le tsatile la hali ya mona na le sikela dijela go fitlhela ke ba ke wena ntwa le tatile o tswa lentswe la motho ya phela ke ba rapa modimo re ba amore ke mora modimo it's very important for you to understand who you are. That's why those who wait upon the Lord, they shall mount up high like eagles. They will fly up high. Even they will run and they will never be tired. They will never be weary. Even they will be strengthened with might. Approaches any problem powerful. But how do you talk? That's something I think about. In the most way, the Modimo has a language you can. The language you want to talk of faith. I'm already in total. Table Pilomba. And then Lanjuan. And then Putin Babuti. Pilomba. Hakibua. Get out. Lintulaga. Samende, Shabbat, Dabelas, Ribuas olha que somo, Ribuas olha que somo na frente dele, Ribana Pamudimo, we are here to possess this world. Ribuna de los Isachana Mudimo, Ribuas olha que bato meka ni Habana Mudimo, Nakoya Telele, Ribuas olha que Habina Batista, Nakoya Telele, Jehovah que Mutisa waka, Nkekeveka Sokalito, Oputa Mahuluna Matala, Ontama Isaplamiti Ahuzine, Osabona Moya Waka, Kalima! Shalata, Zingela Moshaka, Saita Tosha, Shaka Katata, Kamila Bue, Kana Wei Shamiti, Kana Puaso Lekaba, Tulibue, Kana Wei Shamiti, Amelwani Nama, Relwana Linia, Anasate Bila Wei Shamoya, Rekana Masule, Yeneke Mona Mujimu. Haya Rosita, Haya Papai, Mujimu Awi Atela, Habone Mutufela, but the power that works in us, the power that works in us, the power. Shalemo Shatai, Zikatala Masaka, Rashizabena, Amen. There is a dimension. Elder come to our open the you are not a beggar, household, but you belong in the family of God. You are part of this thing, the partakers of the divine glory. We are the partakers of the divine glory. Gloria to the people who are in the party. Runane baraba mudimu retwana liena. Kikaona mudimu hanaita mutu aite. Halete mutu kase twataruna. Erike kanani mudimu. Imurawa hai. Hayama sonta. Hayama nema nasia. Jene mene mene natesha kamika. Jene mene natesha Makora hao habule. Horo ubole. Tono na mutata. Ikana mutata.
ntho e ka mo imelang. Ha hona ntho e thata mo yena. Ako phakisa batho ha ba bitse. Ere ho tloha ka sheno. Dintwa tsohle ke a di hlola ka Jesu ya maholo. Ere ho tloha ka sheno. Dintwa tsohle tse phahamiswang kgahlano le nna ke a phunyeletsa ka lebitso la Jesu. Ere pofu ba phela fela ka lebitso la Jesu. Ere ho kula ho tsamaya ka lebitso la Jesu. Ere di weakness tse taka di fetoha di-strength hona jwale ka lebitso la Jesu. Ere ke a tlhatswa ka lebitso la Jesu. Ke a kgona ka lebitso la Jesu. Ke a nyoloha ka lebitso la Jesu. Ere ke mollo ke lela kape ka lebitso la Jesu. Shalom. Ba inahanang hanyane because ba disappointwe ke batho ba bang. Di-disappointment tsa batho ba bang di entse o bone ka reng o deserve a position o leng ho yona. I am here to remind you, ha se motho eo ya o tlisitseng tokollong ya lebitso la Jesu, but ke Modimo ya neng o tlisa lelapeng la hae hore Modimo a tlo bitsa o mong wa bana ba hae. Ha o motho fela ho latela tsela eo batho ba phomileng ka yona, but o motho ho latela seo Modimo a reng o sona. Ke mona Modimo lefatsheng. Ai ka salis seya salis ke mona wa Modimo. I can tell you where it's the I can tell you the Spirit is house today. In this 5 minutes, Odo face and to you. Ene ebaka ho etse ka reng Jesu ha le ho wena. This is what you have to do. Ke batla o differentiate ho wena se wena ka se kgona le se Jesu ka se kgona. Ha o qeta o bolaye ona wa naba, o dumelle Jesu yo ka ho wena a fise situation seo. Because ha ba bona hore batho a ba kwena ba ile ba tseba hore ha le motsosi, then bona ba emella morao yena a bua le ona. So o teng ho wena bophelo ba hao wa wetse. So possibility today ya hore tumelo ya hao e ka ya mele hore ha isa le wena buang ke yena buang ena. So today o approach problem ya hao o kwetse batho ba hao o na pele yo, but ile Christ ya buang le yona na hana topics na o bakela yona concerning that thing. Are you ready to pray? Already, but there's something.